say why from for I organ ya ndio bi mkra e say Sami Jamfi ase wonwa oye no oye bobo ya say we tire mo mpo e ba pray for coach si ni bo ni to a de ko say mo tire afi no mayi na say o ba bisia the come in so on penton so for na ya say from for ya say empre the crow in one down and ya adia is ya from for say bi o ya ko ti crow man ya kwa ya ko pe from for I had never grow no me my Patricia, actress Patricia or say Boating, a queen and the word doing Tonson, Tonson for another day. Other if you know what about Tonson, when you have been saying Tonson, so if you know Panic so someone when you cast Tonson for someone Pino when you pack. Most of them Pino or one Penity and the assassin when a day. Patricia Queen doing Tonson. Crew, no me, the so sad. And young and she is sick, I will show you in from Pata. And to manage I was saying to Eric Duku, Branty, a bit to just say, no, any cookum lawyer Sammy Jenfi. Now, so Emma and free at us for us, so not so Eric, no. Police echo born in Sunny to Mani Wuye. Over the weekend, any year, send Kia Quacusino, or what the name Quacusi, Ewo and Tonso. Promo youth, any penny for horse or mompany, and more moon seeing or Massa, Susan said, Crom 40, or Montano, be anybody national formula. Omasa is what to body no ama me no kase no omo de body dia e na asham nanim e na body na kasa de omafa ene na daka nyina so omo de ne bae no monsan pa ne ko baabi omo firi ne mu omasa ase so pa de enya de a omo beje se bi kromfo asem na ehu na enwawa ya frame abala others make sure subscribe na wa share wa adwen na fe wa like video na busua ye nji ntremu no Loudest. I was going to Sobe Kaya on 13 February 2026, na Friday, and it is lawyer Sami Jenfi, a confor aquacotuasha Nasu Nimpon, the father-in-law, Mr. Mankwa Kakari, or Makotuasha and Swabonitu, Ama Yadeneko Hospital, no, and Chebia on the 18th of February 2026, and a papa Etwan and Anam was Yado Yaya. Na Ghana police nso bo mo homode akronfo no omo ye omo hwehwemu a ekwochi bi na omo kwachi bi na tututu okoso e ma etuo no ebo kronfo ne baako na saa kronfo a ye kana se mini e friend Eric Entry Duku na yire Kumawood actress a friend Patricia Osei Boateng na nsem ni beye bebre e wo Ghana ha sei lady no di court akoni abanka kranka kra over the weekend e na omo ye Eric Entry Duku na yie se nkomo hwe no makwa akopɛ no krabe yebekwa asem no so but eyie na se no na Patricia Osei Boateng the widow no wo hobi esu a osu ye ne nsem a o ka hwe no kunu body no yentie bi mra Abujanti mpanimfo a amamre ne amane bi esefata ya mafunu so se yede ne kwakusie omo yese omo de ne ekọ ono ankasa ne krom a yese yefre ho enwretia nanso omo apene uka ye enwretia ya maame a wanya ne baabi ko akuadonko ne krom eho enana nka emse abrante ni fra yede ne ekọ nanso eho hene se onje kromfo ewo ne krom ekwan abrante ne fa su ewuye no eyemusuo ne no me enti wonje no enti yempa ne fa baabi mfa na ne yire Patricia Boateng ne papa ene Frinton so eniti ene osre na nanom se ne saade a omomboa na yempa ne nko ho nti ben mu hene bia wo sa area honom ene omokusi ne so a otwa asase wo ho gisika so omomfa abrante ne nko enti omode abrante ne ko ye na se youth ene mpanifo bia wo ho de omo akasa ko honom se nya sa abrante we ene enso okodi sa aboni we no ofiri he si ekromu ade wo ofiri ho ye mpene mamunsi abusia tie se de nchechemu ni sikoye na hwe wa adwen enya no kure nipa no yenim ne baabi a nti eno a omo ba be si asabre ma so se owo ba be si efunu bi wa ene yeso so yenim obi a wo kuru wi mu a ebi kura na mbo si ya
meto ne nti yenya hente saa no na yebuso o say ne fru ne frɛ ɛna o mo say ye ko ye dodo no mba so mbeka ɛna o mo say ye bi na ewu ɛna o mo besrɛ ebe mo hene krom aba mo hene ma wɔyɛ dɛ obetwa asase no o mo yɛ sɛ yenya saa fru no o frɛ hen mo cheche ma na sɛ wɔyɛ kromfo ɛna wakɔbɔ kro no na police for body tu na mo de na kɔ yɛ ebe 3 months ti afi no mama kwan sɛ o ma mesi o mo ko di krom o mo sɛ krom o hene ne sɛ wo mpɛ o ma to ne dem ayi di bia krom o hene sɛ wo mpɛ o di krom krom de no kɔ e krom de no kɔ so adwuretia okay adwuretia no firi ndo yɛ te sa no ne sɛ yɛ mpre nipa a wɔyɛ kromfo de na wawuo na o ma ne nya akora nim sɛ bia ye bibi sɛ no ma be sɛ ti e ba de sorry o mo nyi furu no o mo fo ma de nko o mo so mo nyi na baja ba ne ye ya yi furu no edi si abonten ne twa board ye ne kata ya mra so ne ya amande ne amamre e kwa so ne so mo fo mo furu nko nti amra na o kan enie amra ni aso ne ginai okay na insurance so o mo dia o ma fa nko da bi o mo refi mo na mo gitu se bi obi wu amade beto so ana se o ma no refi da bi se o de ba en de ade we ndi ye yedi tan fa nko fi e ze gu asha kopem se be pro wow na ba mo na mo ni shia mo busa na ho asem because wa na we adwuma o ma utumi a we adwuma sie no wo de si o mo so amo hu no krese se ni pa nko be si o konfo a bo tu ampa no kure mpalimfo no akura no ye ko ba mu hene won mo se wono de 6 million ene oje ye mfa mo ba mbla no okay ye so dodo mu a ye wo se sika omo je ye 80 million ni ba no odi ani mu se mi sie sa kromfo no 8000 8 no ne je ye se ade obenya ba bi asie so wo se ha wa hene ni ha wo twi ngwa me de se ene wa ba ntonso wadaro mo ha nya mane wa ha aya no ma bi koso ntonso wa ye die hia hene wadaro ma wa ba ye wadaro ma kuma ya mu na ya fa manye na manye se kuro no bo because no me aka nti ese be mu hene ni nipa no mo de ifunu no ba ye no ese omutwa odwan anana ntwie ye kuro ma ye twa na ntwie nti se wo nya na ntwie sika kura wo twa odwan ne fa mpata entonso ma ni nyina ne wo mo musu nko de da wo twa dia ya be sama ne me famra kwa so ya nya ni sa abanti a wo ka se o kromfo na police for ball tu o mu kire mu a edi be no de ma o mu se de no ye ball tu o ye wan o mu se wa ye kromfo aya wo Ghana ha aya ndwodwom kra ye mu se same jamfi ase wonu a o ye ro o ye bobo ya se o ntire mo mpo o e ba play for coach si ni ball tu a o mu de ne ko se mo tira fi no mayi na se o ba bi sia ni krom ile so mpento so fo na ye se kromfo ye se empre na ha mutasi akromfo ha ana uta be sia ho krom ana awo do mutim besene o be sie na awo ne e be sie krom ana je ne na tena ha okay ye se ni krom fo so abeka ye ho na ye ye wa na ye boko na we di ye ni ba bia we no mo ba ye no me so bi wu a awofo ne papa ne maame ne nua no e ka ho bi na bia na fofo nipa no mo ka ho fi abonten a mo de ka na ba nipa ba na mo hu o mo na ti no mo nya e wo mi ni mo bia wo kuro ni o mo si be gina ha bi o mo nyina si e be gina ha ana o mo sie no ne ka se mpe o mo fo ma de nko na so fo ka ho na hu so fo bia okay mate zabre no se ba ma na busuafo ani akromfo aka so obi tumi ende so akromfo wu ha na be sie na nkra ba na de ma wo nkra de ma o mo se ekuro we nu a eda tremani nton so kuro no enya ade ayisi akromfo wa ha se bi o ya kuro ti kuro mu an ye nkwa ha ne ko pe kromfo ade na ba kuro wi no me ma ye kuro no hene ni nim ti no me ti ye de ye so sa no ma o se ye kwa shika ka ubo kuro bi di ye se nton so o ka se ani nton so se den ye kuro we ya evete na na mo ba je kire ye fin su ta mo ma oi e wona yifiri boye ene ebe tena nsuta nti yedu se ye twemu akọ otumfo wa ekro ne ni di nti yedu otumfo na ete ye gusasa ase bi da ene wase o ha de o de ahye
sakra wo no hene nsa nti munko hu no je ko hu sakra wo no hene no ena o se ndi otumfo se sa de ne eda eye kosi de aya momla na yenko otumfo na wono confirm kire me ni ntwa sa ase bi mam ndi ye ko enu ana otumfo se ni ono wo fa ne ntonso hene ono wo fa ne nsuta hene ndi se amo manfo aya ye wono wo fa tutu mucho ba abajasa ase de ani yemfi no hwa metena ne ni ntonso o peya na ni ntonso so ye o peya wo huye tine kuru ni dinje tena me ni ntonso okay sa ni tia ntonso ni ntonso na ya mko nsuta ya kopa asempa ni o ya kopa ene abuja fa samo he me de ene baba mi krum sama so makunta fia sa wa fi me be se ni wa engineer mesuma ko ya mamre na mamre ba kuro so mate ase nyina se di baba ko nsuta fo asempa ni o enya bete wow kuro wenye kuro kitu na ye ni hine diama no ma bebre diama ni ye se yegu ensa meba se yegu nsa ayade e wokuro no mu a se yegu nsa ayade wokuro mu a yenya wo bia se kuro no mpanimfo wo so nyina nti obia obewu na busuan bia na odi ade a yese wono na yese enso obia nso ankyere ohine bia nti obia pa no se kanye sadia ka wen kanti mi nyere ensi wa David de no moja bia ngu David na ebisi ye kwa di kuruma no ye nimhwe ye te ya no se yebesie kromfo bi wa kurum ya konfo na kromfo abi balao yo yebesie na ha de te ya se konti ba mu hene no so o se onim ho hwe won de obai wo man na bai no obeka kire ne se na busua ne wo paase bi na ya de ewu nti o ma no baabi o sere na o ma no baabi no nkobo amana ene on de o de ma no enti no prosifo so ya de baabi ni de ni ma sem kro na assembly ma wo kuru ya na prosifo no friend se o mu besie funu bi nti o hwe ni ye na entonsofo no anye de bia ye de ni ni ti akire ya ni hu se kromfo na ye kana asem no mbesi no ene ntonsofo ye ya do se ne ye mpre emo mu sie funu no o mo sie kura na yibetu ama o mde wo ma de akọ ene tu funu si wo na ye amamre no befa o ma de ko sabre na mutufu na omujina ha na se no moko mo sa ba o no mujina o ni na mutufu o mo ni ma na tu funu na prosifo ba be de o fi prosifo no de o mde funu ba wie ye no de o mde o mampontene o mde funu ba wie ya o mdi o mo ni ma o mde funu ba wie ya no mde o sa ko nti o mde o mo nyina akra ma ye tu funu nya na prosifo nde no so o krofo pa kasia o Ghana ha no na mde mani to ese krofo pa ti muli ba kro be pe na muli krofo kro ni krofo enu ase krofo achia na ti ese NDC ni ayi am go fin dika sami dan free na ase na woni ko bonu tuo nti wono na obi nyame adon no so wawu a o mu besie na ne ti ya na ese ni ye mpene kura na ofi koma da bi free krom ya na ba mu hene no so no ni mu hwe ba mu hene so oni mu hwe do man na oji funu no se obesie na ha no ona ko ba mu hene no won se o sere na o man ba bi na ne wo faase bia de ewu na man ofi koma na request na wo faase po dia branch anya no bibia no anya no bibia na yesi na ase na no anya branch no asa na yiri fi koma na na yiri ne papa efisa efio no na mutufu omo kata so wie kra na se omo di sim na mo se omo di sim na omo kata so na na se empre enti omo na boy ba ko o sa nua gu so na se wonyai se na o so obesa ana pam no ma na ye gidigidi no jaye na etu funu ni si esi fam sabre na mpanifo ekro ma bi ba ha ba ko ba minim se efu ye shabunam ni ye kata so ni etu aye ya amamre ni amane kwa de jina o ya amamre ni amane yo jina o ye ma ye ya amamre no aye ba mu hene no na assembly man ene jina ho ba impitiase na yiri ba chiame no e bai
ba ya amamre ne de na woni hobi na amana mu mu di gu mu ana mu yi adaka di film ye adaka ni film ka se yen ko twa bode asin kakra minu yen fa metu yen kata so nyesa bibetima asi Asimo abusia mesro so be subscribe na wa like video no yeguso anso ehwiehwia krom ensem bi e beba abonte bia no ye ma waso nsi won ho e frame ya loudest macrow Upper loudest.